16, какво не му харесаш? Кротък. Много кротък. Този много темпераментен. 19-ката. Okay? Ja. Страхотен. Така. So, und hier sind wir wieder 22. 22 номер. Кой беше това? Американска линия. Und wie ihr wisst, Да. Значи на 12-то дело. hier haben wir wieder neue oder andere 15, Linie. 13. Те са кое? Black Captain. Това пак е нова линия. Black Captain. Гледай каква бабанка. Das ist Super боле. Gigang. Страшен. Виж. Zwilling. Виж близнаци там има родени.